bilang guys, nek guyu. Aduh. Kaget. Ngomong apa itu? Mana giginya? Nyengirnya mana nyengirnya? Nyengir. Ih, nyengir. Iya. Kegiatan sekarang itu guyu ngakak. Iya, iya. Iya. Awas ya kalau nangis boboknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cicak ya? Cicak? Cicak ya? Anakku lagi seneng-senengnya melaku guys. Jadi wajar oleh semenang. Awas. Masih mundur cantik ya, Dek ya? Capek ya? Entah giginya mana? Nyengir, nyengir. Ih, nyengir. Nyengir. Aja lali subscribe ya, guys. Kelakuan nih bule anakku nek kon guyu, masya Allah. Capek kan? Iya. Nyengir, nyengir. Mana nyengirnya? Nyengir. Ih, giginya mana giginya? Iya, iya, ngerebut. Iya, ngerebut, guys. Orang ngerebut HP, guys. Entah. Neta. Jambak, oi. Ciluk. Iya, dijambak. Mana nyengirnya, Dek? Nyengir. Giginya mana giginya? Nyengirnya mana, Dek? Tah? Nyengirnya mana nyengirnya? Oke guys, sekian vlog kali ini. Jangan lupa di subscribe ya channelnya Maminya Entah. Bye bye.